John mwen a fè la vi men telman mwen gou, e mwen mwen bade men. Ed. Hola, 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 hola. Yo, ou jape nan ou la kon fò ba. Gade, nek bom nan oui. Gade nek bom nan, gade. Yo, sou konen sa krive mla men. Yo bay sel lim de pou mbat la boye mwen men mi che vin fè kakasa ni. Ou pa jom kite bagay sa, gade fi ki mi se. Yo pale Yo, ki so di la men. sa ki rive mla men. Sa krivo. Matet mwen an men. Ki vwem nan kol mat deya, malache ontimamit farin gouli, ansama avek ontimamit sonde blene. Ou kwe farin nan tombe nan sonde blene. Mwen ramase tout farin nan net, di te gen 996 farin la den. Wè mwen kolon. Hay. Yes wala. Mwen kite mam la fè la bol. Mali di away mbat pata avè mwen mwen la kay. Yo kase kon. Kako konen mwen fè. Mwen vin veni ki do kafe ak let pou mwen. Mwen do nek kaze mbase kafe nan paswa epi mwen tire let la mwen kafe. Je si ri pou toi. Ou men nan depi mati pa pou la pati ba jom vini. Wap ple de rele la même la mpa we sa pou mba ou la mwen mpa gan la. E sou ke mka sou kom bo tete ou pa vle sa vle diyan yon ba fin nan tete ou be mwen mba gan la piti. Depi mati faka bon sorti, ni ba jom vini. Kan mak ton ni vini la. Mka se zot mwa kakal kot tet li met. Je la riye la. Da jwen nou ti fom la, pou 14 la. Hey, bel moun. Soy bel moun. Mwen la. Salye la. E pou vin kampe ba la. Papa abonné à la chaîne là. Venez s'il vous plaît abonner à la chaîne là. Ouais, si bah ou ça cliquez sur lui. L'en fin cliquer sur lui n'a pas un petit cloche à côté.